Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona le Mzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick le bell for ama notification. Ngiphetheke la indaba esematheni, indaba ke thinta uMusa Mseleku. Kubukeka sengathi ke uMseleku usemtholile umfazi wesi5. Lokhu ke kuvela emva kokuthi uMseleku eposteke isithombe sakhe lapha enomuntu wesifazane ongaziwa. Ubeke sebhala kwipost yakhe lapha ku-Instagram ukuthi ke abahambayo siyosala siyincenga. Ngiyathemba ukuthi ke uyasibona leso sithombe, isithombe ke lesi esisuse nje okukhulu kukhuluma lapha einkundleni xhumana. Abanye ke bathi prank April Fool, abanye ke bathi uyena ngempela umfazi wesi5. Akabonakali kahle lo wesifazane, kodwa ke into eyenza ukuthi abantu besole ukuthi unkosikazi wesi5 lo indlela yakhe uMusa Mseleku abhale ngayo lapha ku Instagram wakhe ukuthi abahambayo siyosala siyincenga. If ukhumbula kahle ke lapha kuThando neSithembu, amakhosikazi akhe kayengayizwa kahle le ndaba ka number 5, especially umangwabe benayo umayeni baze bathembisa ukuthi ke bona bazohamba uma ke thatha unkosikazi wesi5. Injalo ke mbukeli indaba ke thinta uMusa Mseleku, akaziwa ke lo wesifazane impela olapha esithombeni, maybe unkosikazi wesi5 or maybe uyasipranka, asazi ke mbukeli, kodwa ke impela indlela abhale ngayo nje abantu abaningi bakhala ngokuthi ke uselfish ke uMseleku. Ziningi izinto ezikhulunywa ke ngabantu ngaye ke uMseleku. Ungakhomenta ke mbukeli ungitshela ukuthi ucabangani ngayo ke le ndaba yakhe uMseleku, ngaye ke unumber 5 ukuthi ke ngabe i-right lento ayenzayo na noma ayikho right. Cela ukuthi ucommente ke lapho ezansi. Yizo ke nje indaba ade ngikuphathele zona lezi. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.